دما خوش ببینرین هیجا ایرو 21 سبات 2022 روزان روزا دوشمی بویارو گشترین هری سرکی و هری بالکش ین کل سرانسری جهانی رو دانمی حول بدین جاره کردن دنوا 20 دقیقه و چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هیجا چروسکا در کتنا شرکی دناورا روسیا و اوکراینای ده لروشلاتی ولات بیکتیه لهریما دونباسی یا دکاور روشلاتی اوکراینی ده نابرا لشکرین کیف او جداخوازین به پشتوانیا روسیه ده شهرگور بویه نیزی 100,000 کس جه هریمین دونباسی بو روسیه هاتنه و گوهستن وزارتا پاراستنی یا اوکراینی جی گوت روسیا تهیزه که به پاش ده نکشاندیه لالیه کدن دولتین یک بین امریکای جراغاند کو آگاهیم پی باور ده دستینوانده هنه کو روسیا لیسته که ین کو ده پشتی داگر کرنه بینه کشتن یان جش بو کامپان بینه شاندن آمده کریه. چاوی جیهانی لأوکراینانه و چاوی اوکراینه جی هرما دونباس آدکه و روشلاتی ولاته. دناوا دمین داویه ده لهرمی شر نافبرا لشکرین اوکراینا و جوداخوازین به پشتوانیا روسیا گرتر بویا. اذ هرم نها وکه نیشانه حنجتا درکتنا شرکی نافبرا موسکو و کیف ده تیدیتن. جوداخوازین لهرما دونباسی راگهاندن که حتانها جبر مترسیا لهرمی 1,000 کس در باسی خاکا روسیای گرنه. دو وقتا که دا کو گلک نشتیجهن هرما دونباسی به وسایتین خود در باسی روسیای بونه دا گلک اتوبیسان جبو در خستنا پنابران سفر پیکانینه. ده 24 ساعتین داویه دا بریا ترین نیزی 5,000 کس گهشتن روستووی. هات راگهاندن که به طایبتی بشو پفچون زیده بونه و الهرما دونباسی بومبل هن مالان کتنه. ده درباره کشتی و برین دارنده آگاهی که زلال به دست نکت. ده وین آف بریده دولتین یک بوین امریکای جی سوقیتین هیزن خواهین لرومانیا زیده کریه. Наша держава зможе відбити напад. وزیر پاراستن یه اوکراینای اولکسی ریزینیکوف دی جوینه که چاپمنیه ده دیار کرد که او بگشتی 147,000 لشکرین روسیا ین لقادا بجاهی هوایی و دریایی ین لسر سینورین خود شوپینه. ریزینیکوف بالکشاند لسر ویه که روسیا دکارد جاره که ده بری هزین خواه بده اوکراینای و آلوزیا لهرما دونباسی جی گورتر بکه. ریزینیکوف دیار کرد که آرمانجا وان کریاران دورخستنا ولاتی ویش یکیتیا اوروپا و ناتویه. دولتین یک بویی ین امریکای ادعا کرد که پلانا روسیه آپشتی داگر کرنا اوکراینای دسته وانده یا. اف پلان کج اشکنجه و انذاکرنین بزوره و آزارین بربلاف و گل دحوینه بنامه که جنتوه ین یک بوی رهات شاندن. روزنامه The Washington Post خواگهانده ناوروکا وینامه یه. امریکای هوراگاهین لاستخبارات پارونه کرد. نونرا دائمی امریکا یا لجنیوی باثشینا کروکر کو امضا آویتیا بنامه دیار کرد که هن ناو دی ببن هدف و بین کشتن. کروکر اف ادعا کرد به طایبتی لیسته که به ناو اوکراینیین که ویج آلیه هزین روسیه و بین کشتن آن بشینن کامپی تی آمده کرن. ده دست مده آگاهین پی باور این ویه که هنه.
بله هرد قدا دیپلماسی ده جی هولدانین داوی تینا کرن لی حتی نخا نشانه که که اف هولدان بسر دکوین جی خویانا که سرکماریا فرانسه راگاند که بایدن و پوتین پیشنیارین جوینا یا ماکرون پیشراندنه لی کرملین دبیجه تشتک دیار حتی نها تونه وزیر کاری درو یا آلمانیا بایربوک اشارت به روسیه که رو گوت بجیانا مروفان نلیزن. قۆناغên danûstandinan ji bo pîşîgirtina şerekê navbera Kiev û Moskû zehmet dibe. Lêtevîviyekê hewildan didomin. Serokkomarê Frensayê Emmanuel Macron duh di nava 24 saetan de. Du carna li gel serokê Rûsyê Vladimir Putin axivî. Ev axaftin bi giştî 3 saetan dom kir. Serokatiya Frensayê ragihand ku Macron, Putin û serokê Amerîkayê Joe Biden ve xwendibûn lûtskeyê ji bo kêmkirina alozîya Ukraynayê. Di daxuyaniya serokkomariyê de hate gotin, lîderan di prensîbê de li hev kirin. Koşka spî piştrast kir ku Biden ji bo lûtkeyê amade ye. Ji Kremlîn û serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî tu daxuyanî nehate dayîn. Macron duh bu Biden re peywendiyeke telefonî ya 15 deqeyî pêk anîbû. Collaboration, working with others, playing our part. Di demekê de ku daxuyaniyên aramiyê têne dayîn de Washington careke din teqeziye li ser daxwaza Rûsya a dagirkeriyê dike. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Antonio Blinken di daxuyaniya xwe ya derbarê aloziya navbera Rûsya û Ukraynayê de got. Senaryoya êrişa Rûsya ya li ser Ukraynayê ber bi pêş ve diçe. Lê şansê diplomasiyê heye ku pêşî li şer bigire. Blinken bi domdarî ev tiştanî ziman. Weke ku me berê jî rakandibû, hemû nîşan dide ku wê dagirkerî pêk were. Ji bo pîşîgirtina li vê dagirkeriyê, beriya ku pêk were em ê her tiştî bikin. Blinken anî ziman ku ew bawerin Putin biryara êrişê daye. Beriya tan ku balafir hîn zêdetir pêş de werin, em ê her kêliyê bikarbênin. Über die Ukraine, sondern nur gemeinsam mit der Ukraine. Wezîra Derveya Almanyayê Annalena Baerbock daxwaz ji Rûsyayê kir ku vegere ser masaya danûstandinan. Baerbock beriya civîna wezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê ku dê li Brukselê bêldarxistin ji rojnamevanan re axivî û got. Ez bang li hikûmeta Rûsya û serokê Rûsyayê dikim ku bi jiyana mirovan nelîzin. Êrişên ku di nava heftê û 2 saetên derbasbûyî demedîtî cihê xemgîniyê ye. Vegera li ser masaya danûstandinan di destê wan de ye. Di civîna Wezîrê Karê Derveyê Yekîtiya Ewropayê ku îro dest pê kir wê rewşa Ukraynayê were got û pêşkirin. Of serious examination would be enough to know that the so-called facts Di vê navberê de İsraîlê aliyê xwe yê egeriya derketina şerekî eşkere kir. Serokwezîrê İsraîlê Yair Lapid got, di dema şerekî navbera Rûsya Ukraynayê de rû bide wê li kêleka dewletên yekbûyî yên Amerîkayê bimîne. Belê bajarê Tebriziyê Îranê balafereke şer li dîwarê dibistanê ket encamê de 3 kesan jiyana xwe ji dest dan. Li gorî televizyona dewletê balafira şer li bajarê Tebrizê yê li Bakur Rojavayê welat li taxekê ketiye xwarê. Berpirsê heyvasor a Tebrizê diyar kir ku balafir li dîwarê dibistanekê ketiye. Di encamê de 2 personelên balafirê û şiniyekî taxê jiyana xwe ji dest dane. Rêveberên navenda krîzê Muhammed Bager Hanovre ragihand ku balafira peywendî ya bi tîpa F5 li gorî dema herêmê Saed Nihan de li taxa Mujamê ya li navenda bajar ketiye. Betlanê dibistanê ya ji ber Covid-19 rê li ber metirsiyeke hîn mezintir girt. Têkildarî ketina balafirê lêpirsîn hatiye destpêkirin. Dibin sîwana hêzên hewayî yên Îranê de balafirên şeriyên Rûsî, Çînê yên ji dema beriya şerê şoreşa İslamiya 1979 û balafirên Amerîkî yên bi tîpa F4 û F5 hene. Îranê salên dawî versiyoneke F5 balafira şer a bi tîpa Azrahaş hilberandibû.
بله پارزمین آفریقا شری آوی درکتیه او اف یک جدید هر کدچه هین زیده تر خود در پشتی حکومت اتیوپیای بنداو النهدا جسادی هشتی تجیکر دست به هلبراندن الکتریک کریه بنداو سر آوانیل هاتی آواکرن باندورا که زیده لمصر و سودان کریه جبرویه که ریوبریا قاهره او خرطومه درانین خواه لاتیوپیای دوش کرنه. کریزا بنداوا النهدا سی ولاتین مزن ین پارزمینا افریقا آنین پیش بری هفه. تاوی برتک و نرازیبون مصر و سودانه جسادی حیشتی چکرنا بنداوا النهدا بداوی بو. اتیوپیای راگاند کجدوه و بنداوی دست به هلبرینا الکتریک کریا. ریفبریا ادیس آبابا کو ارمان جاوید دسری ده جبنداوا 375 ميجاوات هلبرينا إصرار دكا كو بنداوي جبو هلبرينا إلكتريك الولات تجابكا لآليدن مصر والسودان إشارة بوي يكيدكن كو جبو بكارانينا آوا چمي نيل دوي بيشي لهفكرنكا سي آلي بيكرن اتيوبيا ددوي نيسانا 2011 ده دس بچيكرنا بنداوا النهضا كر هرچند جسادی حیشتی آوا نیل جناوا خاکا اتیوپیای دردیکه لی اوتنی جسادی سسیه و سوده دیگره. اتیوپیا جبو آوا کرنا بنداوا کل روژاوای والیت لی ایالتا بنیشاگل گموزه و نیزی سینور سودانیه بقاسی 5 ملیار دلار خرج کر. بنداوا بدرجاهیا یک بهنوک 800 متره و کوراهیا ویجی 140 متره یه. بنداو خودی و هزه کودکاره 7.4 میلیارد متر مکعب آف بگیره. بداگرتنا عول آسال 2020 ده نیزی 4.5 میلیارد متر مکعب آف ده بنداوی دامابو و پارجی 14 میلیارد متر مکعب آف هات بگرتن. بنداوا کو بگشتی 6 توربینین وی هنه آرمانج دکه کو 14 توربینان ده 400 مگاوات و ده 2 توربینین دندشی 375 مگاوات الکتریکی درخینه. نها بنداو 6405 مگاوات الکتریکی ده هلبرینه. تاوی نرازیبون مصر و سودان گاوا یکم آتجی کرنا بنداوی ده تیرمها 2020 ده پیکات گاوا دویمین جی 5 تیرمها 2021 دست بگیر بو. حکومت ادیس آبابا به تمام کرنا بنداوی آرمانج دکه که بشکه گرینگ جی پیوستی الکتریکی یا الولیت بگره و سالانه 1 میلیارد دلار جهنار دکرنا الکتریکی قزنج بکه. جالی دم و تی تخمین کرند که هلبرینا الکتریک لبنداوین مصر دنافبرا جسادی 20 و 40 ده کم ببه. اتیوپیای بنداوی وکه ما فکر واد بینه. لسودان مصر برواجی وید فکرن. پسپور هشیاریا وی یکی دکن که جبر کریزا آوی چاره سر نبویه. دبکو او یک ببه سدما در کتنا شرکی. بله بریا سال سر وگرا لدانوستاندنین پیمان نوکلیریا ایرانی را در باز به دانوستاندنین در باز قناخه که داوی بو وزیر کاری دروی ایران سعید خطیب زاده جگود هفدیتنا لگل ویانایی ده پیشکتنین گرینگ بیک هاتنه نهاجی مجارین هری زحمت مانه. سعید خطیب زاده ده جوینا چاپمنی یا هفتانه ده تیکل داری دانوستاندنین لپایتخت آوستریا ویانایی دوام دیکه ده آخویم. خطیب زاده گوت ده دانوستاندنان ده پیشکتنین گرینگ چی بون مجارین کو بیننی قاشکرین کیم بون لی پشتی و مجارین هری دجوار گران او سرکمانه. بردف که وزارت کارین در و یا ایرانی دیار کرد که اول بندا بریارین اروپا او دولتین یک بون آمریکایین او آنی زمان دوی واریده تی پیشکتنک چینه بویه. ریکفتنا به ناوی پلانا برفره آهف بج در باره چالکین اتمیین ایرانی ده 2015 دنابرا 5 اندامین دائمیین کنسی اولکاری یا نتوین یک بوی که جه انگلیستان، دولتین یک بون آمریکا، چین، فرانسا، روسیا و آلمانیا و ایران ده هاتبو امضا کرن. گلانا 2018 آمریکا با آوکه یک آلی جه پیمانانا بوری وکشیا بوم. پول این ملت، پول خود این ملت در اختیار این ملت قرار بگیره و اساس
لبرازیلیا بیلانچوها جبر لهیا لایالت ریو دی جانیرو گران دبه ده انجام لهی او شمتینا آخی ده جمارا کسین جانا خواه جدز داین گهشت 171 کسی هر وها هینا جی خباتین لیگرین ینجبو 120 کسین وندا دوام دکه رو بریا ولات جبر مترسیا حی بانک لولاتیان کرکو جمالین خواه در نکبن. لهرما چایی یا پتروپولیس ایالتا ریو دی جانیرو جبر بارانا زیده یا 15 سباتی لگلک جهان آخ شمتی. دیمنین کو لسر مدیا جواکی هاتن پاروکرن ده ها دیتن کو کولان پارک بازار دبن آوی دامان اوتومبیل و اوتوبیس دبن آوی دامان. والی ایالتی کلاودیو کاسترو گوت هریم جسال 1932 و بارانا هری دجوار دیتیه. باران دنوا 6 ساعتان ده. لهرما پتروپولیس باریای بقاسی باران نیوا مها سباتیا گشتی بو. لگوری مدیای برازیلیای بشتیلهی و شمتینا آخی یا هفته بوری لباجاره پتروپولیس لریو دی جانیرو خباتین لیگرین و رزگارگرین ین دلخواز و آگرکوژان دوام گرن. هات راگاندن که هجمارا کسین جبر لهی و هزاز جیانا خوش دستانه درکت 171 هر وها 126 کس وندانه و 856 کس جی دستار گهاندنه. شارداریا پتروپولی جبر خباتین مزن این پاقشکرنا کولانان بانگل ولاتیان گر کل مالین خو بمینن. بلیل به هفته آن لباکوری آرژانتینی دومان او شوات دجوار هیا شواتا کل لباکور روشلاتی ولاد دومه زیانا که مزن لحریم کریه رایدارین ولات راگاندن که جبر شواتا لنیزی 800,000 هکتار اردی بلاف بویی حتی نها 240 میلیون دلار زیان چه بویه. لأرجنتيني بحفتيانا شواتا دركتي نهاتيا كنترول كنن. رهبرین آرژانتینی راگهاندن کو دورا هری زیده جشوات باندور بویجی پاریزگاه کورینتیسا. اف شوات بیتری مهکیه لبجاهیا باکور روجلات والیت دوام دیگه. رایداران دیار کرن که شواتا لکورینتیس تاوی بارانا سویک آداویا هفته جی لحیشت هریمن جوداد دومه. رایداران دیار کرن که لکورینتیس لسر سینوری باراگوای و اوروگوای نیزی 800,000 هکتار عرض شواتی باندور بویه. اف یک بویه سدما که هریکیم 240 میلیون دلار زیان لهریمه ببه. برپرسین هرمی دبیجن جبو در باسکرنا وی خساری دبکو پیوستی بسالانه هبه. تاوی گلک تیمین لسرانسری ولات جبو و مراندنا شواتی بری خودان هرمی. جبرازیلیا و بولیویای جی تیمین آگر کجه گهشتن هرمی. جالیه دن و مترولوژان دیار کرن کوتی پیش بین کرن بارانا وی هفته وی بدوما. شواتین دوام این لکورینتیس دربک گران آبوری لهرمین گندواری و هر وها داهاتا چاندنی خست. جبر شواتان گله کسان جیانا خوش دستانه. دیمنین حیوانین کجبر شواتی ججهین کلی دجین دراون لسر مدیا جواکی هاتن پاروکرن.
در راپورا کجالی پسپورین انستیتویا نتویی یا تکنولوژیا چاندنیه و هات آمده کرنده هات دیارگرن کل کورینتیس شوات لقادکی 785,238 هکتار بلافویه. اف جی تیواتیا جسدی نه کورینتوس جشواتی باندور بویه. مرنو چلمه لور بداوید بن حتی صبح جاری کد نورن پیش و بمین دنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.